Aduh, kengkenan kon carane nih, apa ngenggalan man pipis? Iya nadep. Makelokati payu. Paling calo tegem kalukan. Lebih baik gadang nih. Pengenggalan cair. Om Swastiastu Lokong Treng. Om Swastiastu. Yes. Mayus. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mayus. Oke, beres. Sit down, please. When did you arrive in Bali? Margati apa ketega? Mimi, takutin bahasa Inggris, jak bahasa Bali yang udah nyautin. Nu inget jak bahasa Bali, Yus? Nu Treng. Asal awak ngomong Jakong Treng, Jak Prajani munggut awak bisa bahasa Bali. Yang penting pasang galir gen bunguti, makejang bahasanya pelajain. Mungkin kabar Yus. Patuh cara ibu puan, yang penting nunas seger tur mebekal. Lu nggak tipin nunas nih, seken liung lah bekal ya nih. Yang singi lah bekal, di dalam awak ke Bali, lengah celengi. Aduh, awaknya orang ngeceleng. Yus, kebetulan Yus teke. Rencana dia lah keradep tanah ini, nyak beli Yus. Adi adab. Man sing lah pipis, adep yang. Yang adab, tujuannya yang ibetan jembatan kampung tinggi. Mungkin awak ngoyong di petan jembatan. Memangnya awaknya gembel. Men, tujuan lakarnya yang Di Badung yang lakar beli rumah, mau beli. Bang yang muda-muda Yus. kuda luas tanah. Dasar kuang. Dasar kuang, adi ceregati, kuang ben kuda. Kuang ben sia are. Orang dogen satu arah, ngelebihin dogen nyai. Apang liunan ngena Yus. Man, aji kuda adab nyai. Muda, cuma 3M. Hah? 3M, maksudnya ini 3 million. Oh Yus, mau beli. Mumpung muda daripada nak len man. Nak, ngomong sekian, monto harganya awak ke bank beli. Tapi, sing nyaba pis cash no, transfer gen jadi. Oh, sing ken Yus. Transfer gen be. Soalnya pipis liu pas misi metek ya. Nak, mong peto, bang nak kayak nomor rekening. Oh, lalu nah. Ketinggalan lalu nyusapin no. Nah, Kosong, terus, 87. adi patu gak cara aneh ngelang 87. Apa artinya 87? Anak bodoh. Mulu. Nah, macam mana Treng? Lanjut. 1 2 3 Terus, 4 5 6 Ben, 7 8 9. tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nomornya. Benar tau? Benar Yus. Nah nomor cantik. Patut cari yang lang. Sing tain enduk beberapa ini. Nah, jadi ke transfer. Nah, bermasuk coba cek. Nah lu kerja lu. Ada cuma 6 nol nih. Biasanya kan sih 0 nih. Man, 3 million kau nih. Maksud yang ini 3M tuh 3 miliar. Ada 3 juta transfer. Kadang 3M tuh 3 million. Mungkin tuh uliang sama ke transfer balik jani. No. Uang yang sudah ditransfer tidak boleh dikembalikan. Sekarang kena uluk-uluk awake ikhlasan bagian suba ngajak jelema nyam-nyaman. Nah, itu naki ngajak timpal harus ikhlas. Man subuh man hotel. Lamun konden nih di kubu yangnya laku nginep. Dini awake nginep DJ kaya DJ masake basang. Di belakang laku ditelabai. Ya gede itu. Sing mangurung uang Treng. Sing biasa awake kaya ditelabai. Makanya biasa kayak ditelabai jam sakit basang. Apa ngalami? Cutot lele nyanang lele awake gede kaya ini.
di hotel gambar awak nginep jreng. Nah, terserah Yus, nginep di hotel, nginep di Kubu Yangi. Sing masalah, yang penting ingetan, transfer 3 juta tiap hari. Sakit gede nyai, engelang bangkrut awake.